mwakoze n'abagore banyu, Imana izabaheza umugisha kandi ntaco nababuranye. Mvuye aho ngaho aroroherwa, yongerewe iminsi yo kubaho, aragenda aratura, araramba. Nukuri bene se n'umuryango wacu wa bugufiya, perezida w'umuryango, nguhaye umugisha, Imana izakugasanira. Mwarakoze mwa muryango, mwamwongereye iminsi yo kubaho. Arera abana biwe. Papa Deni yarangwaga n'imbabazi mu bana. Nta mwana we utaratese, nta mwana we n'umwe utaratese. Yagiraga intege nkeya ariko agatetesha abana biwe. Ewe Papa Deni anyigisha gutanga icacumi, anyigisha gutanga isadaka mu rusengero. Nava gufata ibigori hano haruguru, Maombi niwe wagaze udukoza, akambwira ngo se ntaza kunda kunyita Mama Deni, azanyita Mama Soreye. Akavuga ngo Mama Sore, ngo se watanze icacumi? Tindaba ngitanga Papa Deni. Ngo ya. Tese watanze icacumi? Tindaba ngitanga. Kagenda ngakora ku bigori, nibwo bushobozi twari dufite. Ngakora ku bishimbo, ngakora ku mavuta, nkajana ko ushinzwe igice cacumi. Papa Deni anyigisha gukorera Imana. Papa Deni yakundaga Imana. Papa Deni twaratonganaga no mu nzu. Jewe ntabwo nigeze mbona tongana n'umugabo ngo twama dushamirana gutya abana bahagarara mu nzu. Ntabwo nabibonye. Niyagaza azamuka, jewe ngahwama. Jewe nazamuka, iwe akavuga ngo je ndi umukirisitu, sinza ntongana. Mu bugwayi bwiwe Papa Deni Imana yabumubashishijemwo. Papa Deni agiye kimfura, tiyantonganyije, tiyankubise, sinaraye nshinze inkokora. Umugabo ngo haruca ntwara habe n'isaha n'imwe. Yesu amuheza umugisha, yarakose. Ikindi reka mpindukire shimira abantu. Yeme Papa Deni amaze kugwara, Papa se urihe n'umuryango wawe? Ari inyuma yanje. Papa se ti Imana iguheza umugisha, wewe n'umuryango wawe muri nkora mutima. Uri inshuti yanje, n'uruvivu rwawe ruzaba inshuti yanje. Hari ivyo wakoze ku muryango wanje. Ayiwe Mana unkomeze. Uyu mugabo sinamuvuga ukundi. Nari mfite iki, yakoze ikintu muri uyu muryango. Yagaze akora ikintu nabo, ntiyagaze ambwira ngo ngiye kuguhaya. Oya, yagaze akora mu mupfuka, akampfunyika mu maboko. Yampfunyika mu maboko nkavuga ngo esuku agize gute, ngasigara ntangaye. Papa se n'umunsi uzopfa nzaguhamya, wewe n'umuryango wawe nzanumva yuko nzowugwa inyuma. Ndagukunda, Imana ishimwe kuko nari nababaye. Ndavuga ngo Papa Seti ntabaha ngaha. Yesu aguheza umugisha. Reka mpindukire ku muryango wanje w'abasita. Mwabasita barahamwe, nimuhaguruke, ndabakunda. Muhaguruke mungirire imbabazi. Muhaguruka hanga. Yeme nimwicare, ndabashimiye, Imana ibaheze umugisha. Reka hahaguruka umuryango wanje w'abagufiya, hahaguruka umuryango wa Ruzutsa, hahaguruka umuryango wo mwabaravuga. Ishamye ryacu dushingiyeho yo mwarabavuga. Mwabaravuga nimuhaguruke. Ndabakunda. Ayiwe Mana, mwanshize mu gituza nka kimwe cyo mwaburahamu yashize mwabana. Sinabona uko mbavuga. Igituza cyanyu mwakimfishemwo. Sinasebye ku muhanda, sinaburaye, sinabwiriwe, sinabuze uko ngira abana. Ayo bana ba data muryango wacu, Imana ibaheze umugisha, Imana ibagasanire. Narabashimye, ndabakunda, ndabakunda, ndabakunda. Sinabona ico mbaheza, sinabona ico mbaheza. Yesu abaheza umugisha, Imana ibagasanire. Imana yarinze muzehe, muzehe azamvugisha nijoro na mu gitondo, kagira ngo muzehe buraca mu gitondo yapfuye, ariko muzehe kuba kiriho bishimiye Imana kuko muzehe ashinguye se wa Deni, kuko yagiraga agahinda kanini ku mutima, akavuga ngo
ngwise wa deni ngo ngira abana ngo mfite abana akagira agahinda ngo abana. Yesu ahabwa umugisha. Reka mpindukire kwa ba muyomba wacu, ba muyomba batwitavye. Yesu abaheza umugisha. Mwaje kudufata mu mugongo. Yesu abaheza umugisha. Yeme ba muyomba twebwe gatwembi turi abanyavyinshi. Nari nababaye navuze ngo se kwa rugangaza ko baje ngo se mwasenganga bari hehe. Yesu abaheza umugisha. Nabonye inshuti zanje zo mwasenganga, muhaguruke nabo mwarugangaza muri abanyavyinshi simbarobanura, muhaguruke. Yesu abaheza umugisha. Nabakunze nishimye mura nakubonye na ese ntabwo nabonye munezero. Ayi nimuhaguruke muri hehe. Nababonye nshuti zanje, nababonye kandi nishimye. Naturutse ku marembo ngo babone ndishima. Mamuku za nkubona kakubona mu byinshi, kibuka byinshi ariko mwatubaye hagufi. Ntabwo turi impfuvyi, turi kumwe nawe kandi mwagaragaje ubutwari bwose munyereka yuko tubana mu ntekerezo zose. Mu magambo makeya musabi, reka nsabire abantu bose batwitabiriye. Umuntu wese wicaye ahangaha sindobanura ku butoni. Yesu aguheza umugisha. Itike yawe watanze, urugenzo rwawe wagenze, Yesu aguheza umugisha. Reka mpindukire ku baturanyi banje. Ngira abaturanyi benshi, kagira inshuti nyinshi. Jewe ngira inshuti nyinshi, abana banje bagira inshuti nyinshi. Reka mpere ku nshuti zanje aribo baturanyi banje. Shimiye abaturanyi banje bamugera. Yeme mwa baturanyi mwe, Yesu azabaheza umugisha. Ibi byamaze kuba bamba hafi, baritaba, barirukanka, bagenda amanywa, bagenda ijoro, barara bicaye, baryamisha abashitsi. Nta mushitsi nabonye imbere yanje, sinamenye uko bajyanye, sinamenye uko bariye, ariko byose ndabikesha mwebwe. Yesu abaheza umugisha. Ampindukire ku muturanyi pasiteri. Pasiteri, inshuti yawe yakubwiye. Iyo ari inshuti yawe urabizi sinirwa mbivuga. Ku manywa na nijoro wamusuraga, isaha n'isaha ukamusura. N'igihe yagiye kugenda, yagiye ndaza kukubwira. Yesu aguheza umugisha. Kampindukire ku nshuti zanje zo mu ya munani, twabanye igihe kirekire, nazibonye nishimye. Inshuti zanje zo mu ya munani, inshuti zanje za Nyabiheke. Nyabiheke nyibayemo igihe kirekire ariko nyigiramwe inshuti zinkora mutima. Inshuti zanje zo mu ya munani zose zantabaye, inshuti zanje zo kuri uno musozi wa Nyabiheke. Tuvuge guhera mu ya mbere kugera mu ya karindwi. Ya karindwi siyo ya mwisho. Mwese mwantabaye. Yesu abaheza umugisha. Inshuti za Mugera zatabaye, zarakoze, taco mutakoze. Yesu azabampera umugisha. Abantu bose barahangaha murakoze. Papa Deni, kandi reka mpindukire ku nsina nkuru y'urugo rwanje. Sinabona uko nyivuga. Inshuti yanje, inshuti yanje, reka nyishimire. Iyi ni inshuti yanje yambwiye ijambo akiri umwana, yigaga mu wa gatatu. Arambwira ngo mama, nditaba ngo karame. Ngo mama, nguzi yuko nzogukura mu nkambi? Ngo se uzi yuko nzokubakira inzu? Ndamubwira ngo se Deni, ngo wagiye unkuraho ibintu uzumbwira, ngo uzumbwira ibiki? Ndavuga ngo papa we, wiguma kumbwira gutyo, ugende wige, ibindi ivyo bizava hehe? Inshuti yanje ariyo nshuti ya se, ariyo nkora mutima yacu, ikora ibintu. Igitondo kimwe cyo kuwa kane irazamuka irambwira ngo mama, nagaza ngenda mu isoko. Arambwira ngo mama, ngo ngwino tugende kureba inzu. Ndamubwira ate se papa, uko kuravuga gute? Arambwira ngo ngwino kugende kureba inzu. Ngo none ngo bya bindi byawe zo kugenda ngo ugiye gucuruza, ngo genda ubireke. Toya, tindagenda gucuruza yewe.
tese ndareka kuja gucuruza ari gute ngo ndiko ndagenda shaka amazi adashinga ntayo ngiye gushaka nzigumira iwaje mu ya munani iraye akazu kanje nzakabamo taho nzoja turagiye ngo dushike abaza amafaranga ndamwitegereza gusa ndamureba taco navuze data abwira se arambwira ngo papa ngo nzogukura mu nkambi data akura se mu nkambi data yita ku buzima bwacu bwose 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 data atamikasa amata isapfanye icyubahiro papa Deni ngiyi nkingi ye yamuhesheje icyubahiro wa nkingi yanje we uku wagiriye papa ariko nanje uzangirira sinabona uko muvuga uyu nguyu yagaburiye se yagenze kuri se agera aho arambwira ngo mama ntaho uzoshubira kuja wicare icyo uzifuza cyose uzakibona zamubwira ngo nkenye igitenge cyangahe azavyumva nka kujya ko guhumza no guhumura zanja mu isoko nkamanura igitenge numva ciza nabonye iyo mbonye igitenge giheza ndabona kukira igitenge ngomba kucambara kaza nkamubwira ngo Deni ngo nkeneye igitenge ciza da Yesu aguheza umubiri kandi arambwira ngo wicare ndavuga ngo se ndicaye ngo se kuwa kane hazoza hagera ngo nkura imboga he ngo kuwa mbere hazoza hagera ngo nkura imboga he papa kuwa kane hagera nkumva telefone kabonaho amafaranga kaja mu isoko ndavuga ngo se uyu nije usiga uja kuri mobile money ese uko nije uri mukunda kubikuza kuri buri saha buri segonda kavuga ngo se uko naje nzoja kuri mobile money ariko mobile money za message zarahetse nizitabagwa sinamenye uko zivuga kampindukire ndacyari ko shimira Deni ndangomare ejo bundi isa amaze kugwara Deni araza n'umugore wiwe kire uri nkora mutima yanje kandi uko nasenze niko Imana yampaye ndagukunda mama araza sebuko amaze kugwara ntiyaramuzi ariko abintware araza aza kureba sebuko washika mwicara uruhande sebuko aramureba sebuko aramugaragura ikintu yarababwiye ngo bana banje ngo muzonshingure mu cubahiro ngo kandi ngo muzonshingure ngo mwisanduka ryiza nukuri papa Deni uko yasavye Deni niko bamugenjereje n'umuryango Yesu ahabwa icubahiro kire so uko yagusigiye umugisha mukunzi yagusigiye umugisha kandi umugisha nawe uguhaye kera ukiva mu nda yaje ikindi reka mpindukire kuri Nzabinesha na Mbabazi Zabine Mbaba esari Mbaba uyu Mbabazi na Nzabinesha se yaravwaye ariko yahoraga agwara kagenda nkaja kuba mu bitaro kuma nkagagara kicara mu bitaro karara nicaye ariko ngo habe ejo bundi ise yaragwaye sigaye ntanga raporo Yesu ashimwe ko yampaye gutanga raporo Yesu ahimbazwe nukuri tanga raporo ndababwira ngo bana ba ngo papa wanyu ngo yagwaye kandi yaremvye ati mwebwe muzamuke bari kumwe na nyirarume nawe ngo haye umugisha mukunzi kuko mu gihe kiri iki ngiki tiwari unanzi sitwigeze tubana wavutse tarashakwa ariko kuko kubera amaraso amwe avukana mu mutima wanje namwe amaraso yo mu mutima ntabwo wavuze ngo reka ugende uje mu basita waganye iyo mushiki wawe ari kubera icubahiro ngira mu muryango wacu araza data aja mu wanje ibi byose byabaye data kazerera yarazerereye n'abishwa biwe
yarahagaze n'abishwa biwe. Data Yesu aguheze umugisha. Ngo amare mbabazi na nzabinesha. Barambwira ngo iminsi waruhiye irahagije, ati tugiye kwicaraho. Nzabinesha niwe wabanje kuza twinjija si bitaro. Ngo tumare kwinjija si bitaro, ngo buce mu gitondo ise yinjije ibitaro kuwa gatandatu, ku cyumweru mu gitondo kare kare abana banje bose baraza ngo bamare kuza bamavuga dena sigatanze itegeko aravuga ngo mwebwe murabaha ngaha. Bama bavuga ngo tuzabaha mama, tuzabaha. Naje nashika mu rugo nkabura amahoro, nkamatora ngafata moto kagenda kirirwayo kagaruka, nicara mu nzu nababaza ngo ni amahoro tayaye. Tabangaba baza bampahanganya nabaye umukecuru, basigaye bambwira ibyo bambwira kama ngo ni mukecuru taya basi nzabemera n'isahi. Nuko barabayaho bagwajije se, yewe bamukoreye ibyo yumva. Taco papa deni yigeze abura habe n'isaha n'imwe. Ta muntu nahamagaye ngo nimuduha amafaranga, ngo papa deni yabuze icamwa mu bitaro habe n'isaha imwe. Yesu yatanze amata mu rugo rwiwe. Yesu ahabwa icubahiro. Yesu yagize neza. Yesu ahabwa icubahiro. Ikindi ndashimira abana banje bahaye ise, baherekeje ise yabacikaniye mu maboko. Nukuri uwo ni umugisha ise yabasigiye. Ise yabasigiye amata mu maboko, yabasigiye umugisha mu maboko. Abakobwa banje reka nabo mbashimire, yeme ntaco bataza bakora. Umukwe wanje ari hano, data we turakwishimira kandi turagukunda. Nishimira abakwe banje bari hano. Data wagiye kureba sobukwe, naranezerewe bakunzi, narishimye. Murumva abakwe banje Yesu azabaheza umugisha. Mwarakoze nukuri, Yesu azaguha umugisha da. Bambwiye kuko waje kureba sobukwe, ndanezerwa ndishima, ngavuga ngo se gituma atari jewe yasanzeho, ngo nimara mwakire, ngo nimara mwishimire, ngo amaze abone uko mwishimiye. Shimire Soreye niwe nkingi y'uru rugo. Soreye ni nkingi y'uru rugo. Reka nze ngiye kugera ku musozi. Soreye ni nkingi y'uru rugo. Soreye yatumye basaza biwe biga. Soreye yatekeye bene se baja muri geto, akabagaburira nawe yahayiga, akaza akabagaburira. Ikibazo kibaye mu rugo kikaja ku mutwe wa Soreye. Soreye atuma bene se biga, atuma bene se bagira ijambo. Mama uri nkora mutima yanje. Nubundi hari byinshi tugirana je nawe, hari ibintu tugirana nawe ku mutima. Iyi ni nkora mutima yanje, tugira ibanga rinini. Hari ukuntu tuza tuvugana kumva umwana wanje tuza tujana. Ruriya rugo nubwo bwubatse, bwubakiye njewe na Soreye. Abana b'abahungu bazabaduha ariko taco bazabakora. Ako Soreye yigishije taco bazabakora kugira ngo abandi babe. Urumva taco tibaza bagufasha imirimo, ariko bakora mu mupfuka bakaguha, ariko amaboko kugira ngo mube neza ntabyo bo gukorera. Urumva abana banje, umwana wanje amba hafi, turafatanya mu bintu byose. Yesu amuheza umugisha kandi mugasanire. Kandi kindi dukora, reka nshimire urugenzi rwa mukecuru. Reka nshimire urugenzi rwa mukecuru. Shimiye mukecuru. Mukecuru ni igihe kirekire tutari kumwe nawe, igihe kirekire tutabana nawe, ariko umuhungu yageze ku mwanya tubona ngo ise wa Deni ageze ku mwanya. Nukuri turavuga ngo isuku bizogenda gute mukecuru ataje guherekeza umuhungu. Nukuri
abantu bicara hasi, abatekereje ico gitekerezo Yesu abaheza umugisha. Kuba mwaratekereje ngo kugira ngo mukecuru ngo azabe ku munsi mukuru wa se wa Deni, Imana izabaheza umugisha. Kandi ikindi, Imana yarabarinze mu rugenzi, bahuye n'inzitane nyinshi, bahuye n'ibibazo byinshi, ariko bombi na Mbanda we uri intwari. Imana ishimwe ko yaduhaye ubutwari, ni ukuri yarakoze, uri intwari. Twebwe ubu nyine usigaye utekereza kiriya gihugu ntiwanabitekereza, ariko mwebwe mwagize ico gitekerezo ukavuga ngo uzafata mukecuru mu mugongo, nawe wifata mu mugongo ukamuzana ukamushitsa. Yesu ashimwe. Kandi mukecuru, ikindi nkubwira, wumve wunamuke utegere, turi kumwe. Urumva turi kumwe, urabizi sinirirwa mvuga byinshi. Ni jewe ise wa Deni uhari, yasize abantu, tuzakureba, ntacu uzaturana, tuzaba imvugo zawe, tuzagenda kuvuga aho utazashika, tuzahashika, turi kumwe. Yesu kindi reka papa Deni tumwifurize iruhukiro ryiza ridashira. Ndamenshoninga mvuye ngo uyu wenda hari uwo nasiga kandi wenda atekereza ko ari we wa mbere, ariko mu by'ukuri uburyo tubana n'uburyo tubafata barabizi, kugira ngo ntaza kuvuga umuntu mu izina ugasanga nyine bigize. Ndashimira abantu bo mu ya munane nabo mu nkambi ya Nyabeke bose turabana, kandi inkambi ya Nyabeke nshima Imana ko twayibayemo, kandi n'ubundi tukirimo mu buryo bw'igifomo, wenda ahandi ho tuba tutakituyemo ariko turacayibamo. Ndabashimiye cyane, muri abavandimwe beza, Imana izabaho umugisha cyane cyane. Ndashimira abantu bo muri se, Imana izabaho umugisha. Ikindi ndashimira abantu baturanyi bacu ba Mugera na Kayisha, ni abavandimwe tubana neza, nkuko mukecuru akomeje kubivuga avuga ngo bitaye ku buri kimwe. Ntago twagenda tumenshoninga tuvuge ngo haruguru hepfo tugenda tuvuga amazina yabo, ariko Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Uhereye kuri pasiteri bakomeza kumuvuga cyane, ni ukubera ko ari we n'ahandi yarahageraga, wenda badakomeza kumuvuga gutyo, n'ahandi yarahageraga kwa pasiteri nyine. Nuko Zabinesha niwe wakoresheje ijambo rya nyaryo, yakundaga kumufasha mentally, nicyo cyari gikomeye nyine. Baganiraga ibintu bisa n'ifite ubwenge, ukabona ko asa naho agize ubwenge nimba agarutse cyane, niyo mpamvu bakomeze kumenshoninga. Ariko n'ahandi yarahageraga, kandi abo twiganye ngewe ubwanjye barahari, nababonye abiganye na Mbabazi, twese turiga, kandi bamwe bararangije ariko turaciga. Nagiye mbabona abanjye, abambabaza, abanzabinesha, abasoreye n'abamakire, namwe turabashima, Imana ibaho umugisha. Ikindi congeyeho ndashimira abakozi dukorana nabo, nababonye, nshimira n'ikigo nkorera, uzi ukuri nabo barantabaye, ndabashimiye, Imana ibaho umugisha. Ndashimira umuryango tuvukamo, wereye ku muryango wa Munyakarama, umuryango mugari, ndabashimiye muzi ukuri, bagiye badufasha mu burwayi bwa mukecuru, nari bwa muzehe, sorry mumbabarire, mu burwayi bwa muzehe, guhera igihe bamujyana i Kabgayi. Hari abantu amazina yabo ndayazi amwe namwe nari ntarababona. Ndabashimira umuryango wa Munyakarama, Imana ibaho umugisha. Ndashimira umuryango wa Bushungwe, ariwo cyane tuvukamo. Mumanuke hepfo hasi. Buke.
Kijana ukamkumbuka kizee kiribizana bifa mbasha nabi pa wewe ni mwa ifata Papa Dani! Papa Dani, ouais! Papa Dani, ouais! Oh, Papa Dani! Papa Dani, ouais! Oye, Papa Dani, mon compte, oye, Papa Dani, mon compte. Oye, mon Dieu. Oye, Papa Dani. Oye, Papa Dani. Oye, Papa Dani, ouais! Oye, Papa Dani, ouais! Oye, Papa Dani, ouais! Oye, Papa Dani. Oye, wa munsi ubwo Adamu yabucumuragaho waramuhaye isezerano ridakuka, waramubwiye ngo wizaniye urupfu. Guhera uwo munsi urupfu rurijira, ariko ngo igihe cyaratambutse gikindi uravuga ngo si ngombwa ko umwana w'umuntu agenda buheriheri, urongera utanga umwana wawe ukunda Kristo Yesu kugira ngo aze gucungura ubugingo bwacu bwapfaga bukagendanira ko. Urabucungura abumuganura w'abazutse. Niyo mpamvu imitima yacu ikomera, niyo mpamvu ubugingo bwacu bukomera, tukiringira kuko umunsi umwe imibiri yacu, muririmbyi niko yaririmbye aravuga ngo ubu bugingo n'uyu mubiri ngo bizongera bisubirane, kandi ngo nta gupfa kundi kuzongera kubaho, nta kubabara kuzongera kubaho, nta gahinda kazongera kubaho, nta gutandukana kw'abana n'ababyeyi, nta gutandukana kw'abagabo n'abagore, nta gutandukana kw'inshuti, tuzaba turi mu munezero. Data rero aha tugeze ni ku matandukano, ni ahandi mu Kristo yageze kuri rwa ruzi, aha ni igikombe kijya gitera ubwoba, kuko ngo barahageze bibaza indi nzira bashobora kunyuramo, ariko ngo ntibyakunda, biba ngombwa kuko bayinyuramo. Ngiyi nzira idutegereje twebwe twese, ariko ngo hari umunsi uru rupfu rutubabaza, uru rupfu rutujyana ababyeyi, uru rupfu rutandukanya abana na base, urupfu rutandukanya abana na ba mama wabo. Urunga umunsi umwe tuzaruryoza, tuzarubaza ngo ese kubabaza kwawe kuruhe, rwa rubori rwawe ruri he? Ngaho komeza utanga ihumure, tanga ihumure mu babyeyi, tanga ihumure ku mudamu, tanga ihumure ku bana, tanga ihumure ku itorero, tanga ihumure ku bantu bose bari hano. Kandi gikurikira kuri ibyo twiringize kuko umunsi umwe tuzabana nabo mu birori by'iteka. Komeza ubane natwe ndetse n'indi mihango yose turakurarika nk'Imana kugira ngo ukomeze imitima yacu. Tubisenza tubyizeye mu izina rya Kristo Yesu.